turakomeye ntidutsindwa turi n'ibikomangoma turakomeye ntidutsindwa turi n'ibikomangoma turakomeye ntidutsindwa turi n'ibikomangoma amen amen turaje none tugiye gutarama kini gitaramo DJ nawe yegere mixeri ayo mato na yawe nagucika turagutahisha nyine nawe uje mu rugo kurya ariko yafate neza siko imeze nago turano tukuri ibintu iri hakurya tubizane hano kandi gitaramo cyose ni kimwe ko abantu bogira ngo twaco gukora dufite byinshi byo gukora ariko iyo umuntu yaje gushigikira dukora gushigikira n'umutima wacu wose natwe twambaye amakoti ariko ntitwicane arobe tuyashire hasi darakirina zaraje zo kuyamesa ariko dushigikira abana bagize ibirori none ga kundi abana bagana baguma kwisuganya tugiye gutera rero narangiza mbaza tumushira nk'umukunga hakirikana twama twataka umukunga nibaza nono turi muri jardin si kuri agape hano nukuri kwanga tukagera nkiriya ubuko bukagenda neza sema amen niturangiza ibintu bigende neza none ga DJ urebe kuntu tugirire uzabura bino byuma bije muri over ubikure muri anda maze ibintu bigende neza ni sawa monte swangare Amen, 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 amen. Shimwe nijona baro wawe uhoraho shimwe Kami mana shimwe nijona baro wawe Oh
rimeze nk'aba ntabwo Ntabishobora kuvuga ibitakora bikangwa n'amashu cyangwa imirire Ntabishobora kubitega imbere iyo rimeze nk'abantu Ntabishobora kuvuga ibitakora bikangwa n'amashu cyangwa imirire Itabaye ntabishobora kubitega imbere iyo rimeze nk'abantu Ntabishobora kuvuga ibitakora bikangwa n'amashu cyangwa imirire Itabaye ntabishobora kubitega imbere iyo rimeze nk'abantu ntabwo Ntabishobora kuvuga ibitakora bikangwa n'amashu cyangwa imirire Itabaye ntabishobora kubitega imbere cyangwa umukunga papa maze turirimbe mwana datanda mu ifura rimbe boya kotala Yes. asana bomo Ego. masiya Yesu koko Akapeli safas gabomoye. mwa papa kandi curanga umukunga wo muri plane tuzamukira ruguru ugume muri plane hano ku mushasha niwo mukunga dukene sa papa karibu Bwana sifiwe. Amen. Mubanze mwitonde. Tugende buke mubanze mutegeye. Tugende bukeye. Siko? Ego. Zamura cyane. Ai. Chu. Ha! Pi 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 pi. Hey! Pi 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 pi. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Hey! Nazalaka yako telengana na mukilie. Namukirie. Moto ya masumu ya talangana na biso waye. Bwana Yesu asiyashikana ngai. Alobi na ngai va ene pese pri. Ya. Nazalaka yako telengana na mukilie. Namukirie. Moto ya masumu ya talangana na biso waye. Bwana Yesu asiyashikana ngai. Ai. Alobi na ngai va ene pese pri. Nazalaka yako telengana na mukilie. Moto ya masumu ya talangana na biso waye. Bwana Yesu asiyashikana ngai. Alobi na ngai va ene pese pri. Boya yeah. Nimemukusina pesi na ngai. Ono Bwana Yesu basi ya Yesu we. Boya yeah. Nimemukusina pesi na ngai. Esilowa. Wino masi wino. Amemelanga bomengo. Alongolanga botusu. Apesanga elonga. Yego. Sikilia esengo. Sikilia kobonga na vi. Kosika na Yesu. Na kosuka wapi. Amemelanga bomengo. Alongolanga botusu. Apesanga elonga. Sikilia esengo. Sikilia kobonga na vi. Kosika na Yesu. Na kosuka wapi. Boya yeah. Asana bomo yi. Namura.
afite ubuzima afite ubuzima Umwami Yesu we Umwami Yesu yankuye isoni Masiya Yesu Yesu yampaye ubuzima Oh Yesu nangayaya Yesu we Oh Yesu nangayaya 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 Boya 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 ye Boya kotala ye Ime Mungu sina Asana bamoye Gwina gwina Yesu anabelinga soni Masiya Yesu akabelinga bamoye Gwina Bwana sifiwe. Amen. Sasa nije ufite igitaramo. Yego. Mwebwe ntimukinire zinire hano haroroshe cyane. Yego. Ku mpande nitumara twataka abageni tubazane. Ariko ntihagire usubira kubyinira hano hejuru tugende hariya twese tuzinire no ku Deka Moses subira kandi ushiremo twataka abageni nitumara tubazane. Yes. Oh Yesu we Oh Yesu nangayaya Oh Yesu we Oh Yesu nangayaya 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 Nangayaya
muhagarare sindababwira ngo mwicare. Kunda ni sawa. Igitaramo kiraregeye kandi byose bimeze neza. Reka nsabe kakasi bashiki bawe bakwakire, amata wateretse kugira ngo wakire umushitsi wawe uno munsi. Reka mbasabe bakwegera ubanze uzimana umushitsi, mwagenze cyane kugira ngo tubashe igitaramo cyacu. Tabubanze uzimanire umushitsi wawe mukuru, nta wundi wamuzimanira atari wewe. Twebwe hari wenda twamuheza ibyo adakunda, ariko mwavuganye byinshi, uzi ibyo akunda, uzi n'amata akunda, uzi uburyo ki aba aryoshe. Ni wowe watanze iyo komande. Rero reka umushitsi wawe mukuru kuri uno munsi. Yes. Ayo na amata nkunda yateretse, yabwiye nyirakuru ati kakuranterekera amata mfite umushitsi ku itariki 28. Itariki nizi nyine waravuze ati munterekera amata mfite umushitsi w'imena, kandi nta wundi wamuzimanira atari njyewe. turitse akado. Abo ni bashiki bawe bahaye bagufasha kugira ngo bakureho iyo mitemeri kugira ngo ubashe kwakira umushitsi wawe w'imena wuno munsi wa none. Nibiba ngombwa turashiramo na zaruga kuko ubu nyine ikirere kiraregeye. Haleluya! 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 Sawa. Twagia. Matayo wagana wa. Sasa. Sawa. Mama. Yeah. Bashike barashitse nanone. Ikiba barashitse. Ngaba barashitse. Icaza abashitsi Kofi. Mwicane musa. Icaza abo bageni kwanza. Tubicaze. Sawa. Mama mutama ko twatuze. Mwigire. Buka.
ntango twaguhaye hano, ya ndero nziza n'urukundo, wa muco mwiza twagutoje uzababere akarorero. Rero ndakugabiye umusaza nagushikire wa musaza we. Hari akaririmbo hano abarundi baza baririmba ngo uyu mwana ngo ni wamutuma gusenya bikamunanira, ni wamutuma kuvoma bikamunanira, ngo n'umwana yoga mu bandi uzomurere, muguhaye ntagufite amakenga uzomurere. Ikindi rero mwana wanje ndagufuhira ifuhe ry'ababyeyi, uzagira umugisha, uzatunga utunganira, uzabyare hungu na ko, uzabyare so uzare nyoko, ahasigaye upfurika uzatuburire uzatuburane uzatuyaga meza mu miryango, hasigaye usabwa ibyaro urakabyara ugihagaze, komeza uhagarare n'ingabire nziza. Reka nsaba umuhungu wanje ave hasi umutwakirire, dore niwe mukamyi, bityo nanone utwakirire umukamisha. Hagarara hano bamutsuye umusaza, ntwara urakabyara bakagira imana. Nk'uko usanzwe ubizi, abakuru baza bavuga yuko imfizi itazigabwa ahubwo izitizwa. Rero uyu muhungu wanje uhaye ubona mwiza uhagaze w'ibigango, habe na Bibiri zivuga ngo uwabyaye abana b'abahungu bagahagarara ku marembo, ngo nta mwanzi uzagira gute uzayahagararamo. Rero uhereye uno munsi wa none, uyu muhungu wanje yatuvukanishije n'umukobwa wawe, ntabwo bakira abana b'imiryango ibiri, ahubwo babaye abana b'umuryango umwe. Igihe cyose uzokenera umukamyi, igihe cyose uzakenera uwutuma ushora inka, igihe cyose uzokenera uwutuma mu mirimo yose nk'uko uzutuma abahungu bawe, uyu nawe tumuguhaye nk'umuhungu wawe. Uhereye none uyu ni kameza miryango, ariko n'uyu nawe n'umuhuza. Rero nshuti yanje, wumve yuko ingabire yawe tuyakiranye umutima unyuzwe. Wa mugabo yaravuze ngo yashimye umunsi bamugabiye rwumvikana. Rero turagushimiye. Reka nsabe umuryango wacu uko ari Afurika dukomera Imana amashi, tunakomera inshuti yacu amashi, tubashimira kuri iyi ngabire nziza baduhaye. Reka dusabe abana bacu basubire mu cicaro. Reka naje gushimire, reka sabe kwa Ntwari mukoma amashi mwakira uyu mukwe mwiza tubonye. Kasaba uno mwana kumpera ayo mata nimara mvugireho ijambo. Upfurika urakabyara ubyagije, urakagira imana mvyeyi nzima. Urabizi ko kera tugituye turi mu ndyami wacu, uyu muhango tugiye gukora twawukoraga hashiye ukwezi cyangwa amayinga, ariko hari umugabo uko byinshi yaravuze ngo abantu ntibagisa nabi wabo baza basa n'ibihe. Rero uko ibihe bimeze natwe niko tugendana nabyo. Narimvuze ngo urakabyara nshuti, kabyare ntaze ni yayo mata ubona imbere yawe. Saa ikindi urabizi ko mu minsi ishize waje kunsabira ngakugururira ngo hirembo, nanone hakaba hariho umuhango mwiza wo gutwikurura abana, umuntu akaza akagera mu rugo akajya kureba ko umwana yamenyereye. Rero habaye mu minsi turakukumbura, tumaze gukukumbura dutekereza kuza kukuramutsa. Rero utubona hano nta kindi kitugenza, twaje twikoreye imitwa, twazanye inkanda, twazanye urwabya, twazanye igisabo, twazanye agashambagara, twazanye igiseke kije gikurikiye uriya mwana, harimo ibyambikwa bye. Rero ibyo byose aba baganda ubona hano nibyo baje bikoreye, babishikije iwawe ubitwakirire. Urabizi kuko umwana atazacyuka iwawe, n'ejo uzasubira utubone, tuzasubira tuze twikoreye indi mitwa
aha iwacu n'iwawe ni kavumu kajumu rero icyo dusaba twasanze umwana yaramenyereye twasanze waramwakiriye neza waramutekereje asigaye icyo twagusaba kuko uzakumbuza umwana akaza nanone akazana n'uwabo bakaza kumurikwa mu babyeyi hari abatamubonye hari abatageze aha ahasigaye nkaba numva gusa kubyare urakabyara uzagijijana koko nk'uko wabivuze urwabya n'ibiseke twarabibonye ndetse nta kibura nk'uko dusanzwe tubizi yuko twari asanzwe agabura agakwiza kandi azatanga n'ibikwiye kandi umwana yaramenyereye yasanze ba nyirasenge yasanze bakuru be yasanze abazamwigisha gucunda amata y'inka ndetse no kuyaterera ndetse no kwavura ndetse no gukurakuza nico gituma usanze yaramenyereye kandi yisize amata y'inka zo kwa Rupfurika rero Rupfurika ahora gushimira uko bukeye n'uko bwije mwumve yuko ibyo byose twabibonye kandi twabishikiriye urakoze inshuti yanje twari komeza ugasome ugasubire ndetse nimba wanarangije birahari hari ikambere cyangwa se mu ruhimbi rwa Rupfurika dukomeje kubaheza kaze mukomeze murabona ko abageni bacu baberewe ushaka ko nawe waberwa gutyo wakwegera Madame Dr Bush uwo niwe wambika abageni banaberwa gutyo marene araberewe n'umugeni wacu araberewe abo nta bandi ni Muka Bush Dr murashobora kumwegera kugira ngo namwe abakorere neza tujya hariya kuziko kugira ngo tujye kuri iyo mitwaba batwikurujemo urugo rwanyu n'urugo ruzatanga rukagira n'icyo rusigaza reka mutwereke uko muzafatikanya mu gutegurira abashitsi kuri izo zo kurya turabikeneye kuri izo zo kurya tuzabiryaho ni urugo ruzagira icyo rugaba n'icyo rusigaza reka mwegere ba nyogosenge aho ngaho mu gikoni kugira ngo babereke uburyo ki muzafatikanya muri byose ubu nyine amateka arangana niyo mpamvu gufata ikibiri kugira ngo cyane iziko bidasa n'umugore cyangwa umugabo ndabona ngo udahari ko neza cyane yamaze gufata ati n'ubundi tuzafatikanya muri byose n'ubundi murakoze cyane n'ubundi murafatikanyije muzafatikanya muri byose kugira ngo tuzaze twakira abashyitsi urugo rwacu twembi urugo ruratureba twembi murakoze cyane murakoze cyane begera banahereze iyo myuko kugira ngo mumenye uburyo ki gucunga uburyo ki gusubirizamo ndabona nkunda abishakukiyemo cyane arabizi uru rugo n'urugo ruzagahura neza kandi rugakwiza ati ni uku bacumba ubaza kureba abashyitsi bari mu rugo uburyo kwibangana uwo mutima uraza kutugeraho twese kugira ngo tuve kuri ubu uburyo twibutegura uburyo twibugarura uburyo twibutegura ibyo kurya byabo kugira ngo abashyitsi bose barye bahage harimo abazamufashamo dore ko batangizanye no gutekana n'abana abagenda bafasha kugira ngo kunywa agasahani n'agasafuriya kugira ngo mubashe gutekera abashyitsi bose mukanywa n'umufate n'uburyo kuko nimwe mugomba kutubwira kuko byahiye kandi ko mubitanga ku bashyitsi bose
turamera amashyi menshi n'abatare n'amarembo n'ikindi hariya mu kibanza abana baraza kubagezaho abandi bose ibyo twari tubakeneyeho dusubire mu byicaro zacu icyo twari tubakeneyeho n'icyo kandi mwabikoze murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu mutima ndibaza kuza kutugeraho twese muwitegure, hariho abana baza kuwugeza kuri buri wese. Iyo yose muze hano imbere kugira ngo tubashe gushima. Ni umwanya wacu twese nituze hano kugira ngo dushobore gushima. Ni umwanya ubaze, iyi linye z'amabisi menshi haba kandi abantu benshi basijyanye barambirwa batari buri muntu ndabasabye kuvuga wese iminota ibiri ngo tutaratangira tubanze twese umubyeyi avuge namara akomeza umusore umukecuru wundi uri hano yamara kubikozera abana bakobwa batoya. Niturangiza ndarangiza kandi wese ukoresha iminota 10. Rero dukunda kubahiriza gahunda. Bazamura imikoro. Egereza. Egereza. Ashyize kure neza.